Grabe kadaghan sa naglutaw nga mga vitamins sa mata guys. Ninghanap naman gid akong mata guys. Mauning ari ko sa beach guys, pampatinaw sa mata. Pante. Karong adlaw guys, mutan-aw day ta og mga pan ni ate ay mupalit day tag pan ni ate ug mupalit pud ta og vitamins sa atong mata. Mo anhita guys, kay murag na ay daghan vitamin sa mata diri guys nga dili na kinahanglan paliton. Imo na lang tan-awon, mutinaw na imong mata. Lakaw-lakaw sa ta guys, tanaw-tanaw sa palibot. Kay grabe kanindot pud ang ilahang palibot diri no. Naay talisay, naay mga kubo, mga native nga balay. So silpi-silpi sa ta. Kay samtang wala pa ta kita og mga vitamin sa mata, kini guys, murag di anay daghan ng lutaw nga vitamins. Sagol lang ni siya guys. Daw na. Oh. Hala. Grabe naglutaw naman ng vitamin sa mata guys. Grabe guys. Mo na check diskarte guys. Kung nihanap gali inyong mata guys, doong lang mo sanay mga dagat guys. Especially sa mga beach guys. Inyo ran tanawon, pinasikreto lang gid mo guys. Magdaday mo shades guys para dili halata guys ba. Nganin tan-aw mo og vitamins sa mata, pampatinaw. So mangita paglain guys. Atong i-zoom in guys. I-zoom in na to guys para maklaro gud ninyo ang naglutaw nga panty guys. Ay, pani ati guys. Bitaw guys, tanatan-araw ta diri sa sardinas guys. Kay naay daghan kuno nga sardines diri nga isda. Mo ning ilahang gisawom-sawom guys. Mo na ilang gitan-aw da sa ilawom guys. Mo na naglutaw-lutaw ng mga chika da guys. Kay ilang gitanaw ang mga isda kung unsa kadaghan na. Ang uban na guys, ilang giihap guys kung pila ka isda nga sardines guys. Grabe kanindot diri guys. So kung nakatuod mo diri guys, ayaw na mo paglangan guys. Bisita na mo diri, naar ni sa Bohol makitaan guys. So adto ta guys, mangita taglaing. Picture ko nimo kare sir guys, pa-picture taning butanding guys. So una ta mo lakaw guys. Pa-picture sa taning butanding guys. Ingani kadako ang butanding guys. Tinuod din ni siya nga butanding guys no. Pero ilaha lang gisiminto guys kay aron manindot siya og design guys ba mahimo siyang monumento guys. Murag yung si Rizal guys, pagkamatay ni Rizal gigaman sa monumento. Kining butanding nga guys, pagkamatay sa butanding ilang gigam ag monumento. Ana pud siya kabyo-byo guys ba na siya remembrance guys ba nga. Grabe kanindot siya nga part siya sa dagat guys, butanding guys. Susuroy na punta guys, dili na punta sa pikas nga bahin guys. Tanawon sa nina tong mga naglutaw diri sa pikas bahin guys. Daghan na gyapon guys ito, vitamin sa mata guys. Grabe kanindot guys, grabe daghan ng vitamins guys. Grabe kanindot jud guys, mabusog jud inyong mata diri guys. Pero di ta magpopos ana guys kay loyal biya ta guys. Bitaw guys, tana-tana ra ta sa palibot guys, kay nindot kayo ang view diri guys. Unya guys, ayaw guys. Bitaw guys, mo ari sa ta guys, mo barog ta diri kay lakaw-lakaw ta tan-aw ta sa palibot, kay nindot kayo ang view. Unya diri sorry ta guys. Lingkod ta sa tuwang nindot nga lingkuranan. Grabe ka nindot ako. Pogi kayo ang nang lingkod guys. Murag si Tom Cruise. Grabe ka pogi ning artista guys. Ay kailan man ning vlogera guys. Dili lang ni siya vlogger, artista ni siya sa una, pero niundang man siya artista kay gikapoy na sa showbiz. So na sa diri lingkod-lingkod lang, tanaw-tanaw sa palibot, enjoy sa hangin, tanaw-tanaw sa mga chika nga vitamin sa mata. Maong kamo guys, kung nihanap na yung mata guys, suroy lang mo mga beats guys, daghan na vitamin sa mata.